Darko je 20 godina u sportu, od čega već 8 radi kao trener u bokserskom klubu Sloboda iz Užica u kojem trenira stotinak dečaka i devojčica. YouTube kanal o sportu za decu bio je logičan sled. Radeći sa djecom, trenirajući djecu, shvatio sam da su djeca ostala uskraćena kad su neke zabavne emisije, edukativne emisije o sportu u pitanju i na televizijama i na nekim internet kanalima. Mi smo kroz nacrtani film spojili edukaciju i zabavu kako bi bili zanimljivi djeci i pokazali im kako treba da se ophode prema treningu, prema treneru, sportu, da im usadimo neke lepe i zdrave navike koje će im možda kasnije u životu koristiti. Ovaj YouTube kanal jedini je ovakav u Srbiji, a sa svojim timom napravio je prvi serijal od 25 crtača u boksu. Uveliko radimo na ostalim sportovima kao što su fudbal, košarka, odbojka, tenis, jer su različita interesovanja kod djece kad su sportovi u pitanju, tako da ćemo se mi potruditi da što više tih sportova obradimo. Svaki crtač traje 10 minuta jer su procenili da toliko mogu da zadrže pažnju dece uzrasta od 3 do 10 godina. Kada su počeli sa ovim kanalom, mislili su da će biti lako, ali se ispostavilo da je posao veoma zahtevan. Na ovom projektu radi preko 20 ljudi od snimanja, montaže, animacije, scenarija, glume, pozajmljivanja glasova, tako da delovala je ideja laka, ali sama izrada je dosta teška, ali je lepa, zabavna i nadam se korisna za buduće generacije. S obzirom na to da su jedini ovakav edukativno-zabavni kanal u Srbiji, a prema njihovim istraživanjima i u svetu, već imaju ponude nekih TV kuća koje su zainteresovane za emitovanje njihovih crtača, ali za sada su ipak najgledaniji na svom kanalu Spotix Kids. Snežana Ostojić, Televizija Nova, Užice.